Bia Kamal Kanur Online TV. Mi jiram jidit gore jin be subscribe Kanur Online TV. Nuer Online TV e channel mi la roini ki nyen nuer la kala ketin. Take a letter to bana ko link jan gwasa me kan letter to talk letter to goba ke liang. Ko take to one lat ko rodin re wika so Sudan to go de ling ne content cha tuk cha ngech. Kano de kan mandana gwi kan ki mande ka luang re take de kan ling alor. En gwasa me gwasa bana ling take ler mi chalat leram bana je ling kel kondial bana uten ler take dur mi chal Koma community lankan kuma so Sudan ko de kamoch ke kante madong Koma community lankan kuma so Sudan ke lankan salfa ke mayadit eno de kamoch ke kante madong dien ke de kamoch ka wida dien Mukuji Koma community bi ruaniten content be kwida biakelen biakula ngajo Koma community a community endien mugoro de mojo ka do ka weide ka ruade ko jen chelaro takel kana duno ci chiana che gwa wano goro jenu dete ka weida en ka ruade kwar Koma community ka fanal chewarga langa gwar kwar so Sudan ni Salva Kiir eno de ka moy ke kanti ki weida dien Koma community te kel ka nuere ka Maiwut ci kwar Koma community jelada no ne shankane e jek moy kene ke bungre cha kwak cha ka de ka gwa ka kujemo ti ne ji kwar so Sudan ni Salva Kiir no wine ka Maiwut ka kamne ne kanti mudodien Koma community shenka kel ka nuer community ka run to kor ki ka run to kor te ka kel ka nueri re we ka Maiwut kana longuchuk kanti ka panal Koma community pegdien ka ngwan dien wi mon ki pek danti ka wi mon ala ngwan dien chop ka kor wi de kizni te jandang ngwan la nuer ka chole la ka chol ke to shayni buldit la ka chol ke shayni buldit dong de rande janga jana mo shay buldit we dien chole dajo kene kisgile beka Maiwutu shu mena pagak na mo raj mi chalat pegdien ke kisni ke ka kor wide kisni ti jandang wan la pengwana dien wi mon kelo ka ken shenken ni Maiwut kene lungchuk ka ken shalga ke no ke shay buldit ka wedien chwala dajo kene kisgile abeka Maiwutu shumana pagak la kene lat kene no teke tungwan te chushke teleka duop ka teleka telecommunication la gwada dana na right 10k network ka teleka masuru pini ka teleka dul walba ka chikan lat bano teleram ngingwani kana man kana duobande mun pur keje chalat akwar Isaiah adi kila mala kwar Koma community re wike juba chelarno changwan daga per anamo ajen mulangne kwar Salva Kiir ko de ne kam rar re Maiwut de ne chong ala kanti da karoda chukwar lat bonu chang ane woni gur ke passponi la wia lar kanu tele Koma community mungaike tele dor mi chale Koma metere we so Sudan ajen la wia lar ka kamo chikan ku lar nene go ne no de kuma so Sudan we da gul ko ni me ku so Sudan shop je karon kin daru welkel kan so Sudan kuma da man ben abe we da be je gul ke be bare we da kon go ne yo teme de ne ye lat jeng teme de ne lat la me de we da de lat keje la wona ne ka dor mu do dien ba ne kulo woling ka jog dien shu mena rama la wiaro ka kwida randur mu do dien jeram dana kulo chon ka kwida re wi ka so Sudan ka jen ba she Koma a dor do dien ramadan la chunga kwida ka enamo dere kulo gwaidi kon Koma community chum ne diich re wi ka panal dundo
misha ben ka da kwang ni telem la ne yajek tog ne liam kuma so Sudan ne ka ron kin da do wel no de ne mo ka kanti ka tela kwar moloy ne Koma community ke shay buldit lar kano akene cha ka la de jek adoran dan shenga kel kien nuarin shenga kel jero idan jikana lat ku kan kuma so Sudan le tijeno moja ne ka kante mun do dien ane barar ka pek dien ken shet ka kane ti shop ke kwor wide kizinte jandang ngwan ka rodien gor kan o de ka teka wike de ka teka kanti ko ken e cha ka miet a cha ka chenga gwa ka ken cha kam chondien raja me a jo raja dan chikana gwar kwar so Sudan misal fakir ma yadit eno de ka mo ka kanti mo dodien ka ngode ka raidien kane ne lar ke kane ne loj lat kene nono na me ajen lera dan en chanong ye ke jen gwasame miti ke char ke ti ka medere lar bi shu gor pin wana mo na me arach mi cha kwen ku kon ling ne lertin kon lat karodien gorejin bi noer online tv bi je nywa kane ko kien ka gorejin bi subscribe mi ken subscribe ka jin goro to bi charu bi je kwing pin ka gwaru ka dur ki bu comment ka jen channel ka jen gwasame bi atikamal ko kachilo da tezlon ko shari'a da ta shakaling bye bye